Di ako sa 7-Eleven, ako i-prank ako, suunog ako, ayam. Sa bagis. Hindi ko mapatayanin nila. Wish me luck. Sige, babili na mo diya. Saan yung ganahan? Go lang. Go lang ng go. Kanira ko sapat na ni. Ang yati ra? Lima? Ano man tayo, di ba? Baka na. Light flavor ba? Ay! Pamili lang mo. Pamili lang mo. Sige. Pili lang mo. Go lang. Pamili lang dia sis. Aron ka lang. Kausad. Okay guys. Tawa-tawa pa. Pakibaw ko na i-prank. Sige lang. Bantay lang muna ko ron. Sige lang. Yung kapili, uy. My goodness. Wala pagyapon mo. Holosa? Sige lang. Sige lang. Nungog mo na ko, ha? Sige. Sige lang. Maghapon? Wait lang dyan. Just wait. Nagaya ni eh. Dito ito lang dito. Dito po, may dako. Di panilangin mo. Nagaya ninyo eh. Ay. Bibi. Bibi. Lagi mo. Mana? Kasi pinapasunod kami eh. Let's go. Wala pa. Dito, you want dito? I want tandoy ice. Tandoy ice. Tanduay ice? Ay, may Kanal im na. tandoy sa balay, tandoy din. Pagdali. Guay, di na nila eh. I'm so bored. Hindi ka mo, nilamig ka mo. Adi ba na po? Let's go. Pila ni Tio, lamig ba ni Tio? Ano ba? Pascual. Pascual ba? Si Kuan, Piolo Pascual. Apil, karuti. Lamig ba ni Tio? Excuse me po. Sarado? Sige lang. Mana? Hindi ka nagigitsara. I don't know. Ito na lang sa balay. Let's go. Taas lang na. Bawal tama inom. Hindi mo gipamulit oh. Karoon lang mo. Ikan to kayo mo gipamulit ha. Nando ba sa Kristin? Ambot pag 713. Sige lang. Guys, this is my sister, my girlfriend. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh my God! It's unbelievable.
This is incredible. You is... Uy, yung magdos, tapos